loi ti ho ma sa penin na bon sabin kain lem ki na we tu ni kho a hi isei diu hele Facebook hi secure a hi ne dinga e account no secure a hi ne dinga ep ibo lungai ha ti hi kain sei do no min nangman setting phabep na ki on di o min hi chi setting chu epp ha chutile min he na bol pi the loading hi chun alhum ke jin na be in lak chule hi chi ka video hi Facebook na be hi le lung set nen follow nei bolen chule YouTube ma ben hi le lung set nen like subscribe to let share jong nei na bol pi a notification bell icon khon na mi a ola nei koi pi din khong ta ve chutile video kan sem kiting amu ma sapen hi ding he je ale phat sulut lovin tun anwe hi ti o ep chu ki on ding ha ama sapen in Facebook nga lut nin lang hi Facebook nga na lut zo ting le vele chun achung langa he hi jet lang panga he keima icon o min logo o min hi logo la hi ka click de hi ka click nga he le hi ti na tan vele chun achung langa hi setting symbol o min hi che setting la hi na click de he setting hi na click zo teng la hi thi no omen tin veleu chon cha hi hoila ya hi na chi ding ham tua hi account center kitila hi na click de ga click ngoi te o account center ka click zo teng la hoila ka click kit di ham ti a hele veleu chon hi cha hi password and security hi ka click de tun password and security chu a click pa yote password and security ka click zo teng le hi no umintin belew chun cha nang man na ki bowling chu ep ham ti a hele khatna hi two factor authentication kiti hi chi on na ki bowling ani na hi hele anoi lang hi che ki le chun advanced protection kiti jong hi on na ki bowling hi je hi te ni on na ki bola hele na Facebook chu secure hiding safe hiding hi Facebook secure hiding dan chu isei tabin nang hon in muna to muna na ki bol thei diwa na Facebook ho secure hi ni dinga ka het chasun knowledge share kan bol hin hi chi a hi a phai ti ba lung set nen share nei na bol pe divin khong tawe ka ke pai